Dilolostro YouTube channel. La hi xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Namuntlha nga siku ra vunharhu eka n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2025 naswona ku ri ra vuntlhanu. Album ya Daddy P yi humile. Ha swi tiva leswaku Daddy P i Mr Post, Mr Power siku liyeza Ndlovu. Endzhaku ka loko album ya xiyimbeleri Mr Post yi ta va yi humile, hi tlhele hi vona nkandziyiso wa Mr Post laha a va ri na un'wanyana wa mahahla wa Triple T va karhi va tivisa leswaku album leyi nga huma sweswi i ya Daddy P. Ya Mr Post yi ta huma eka n'hweti ya N'wendzamhala. Leswi vula yini ke? Swi vula leswaku Mr Post va ta tlhela va humesa hi N'wendzamhala. A hi voneni nkandziyiso lowu hi ta tlhela hi yisa emahlweni hungu leriwani. Ya Daddy P. Yeah. Wala kutsakisa vanhu. Antsakisi vanhu. Wona yingisani vulavula. Yingisani vulavula. Mr Post. Wena na mi le competence swi kahle. Nga vulavuli vanhu. Oh, okay. So vulavuli album. Sweswi ne vulavuli Mr Post. ya Daddy P. Oh, Daddy P. Mr Post ile kuteni December loyi i Daddy P. Oh. So enga jelezeli Oh, okay. Akasiba nyukhaba kasile. Daddy P. Okay, guys, album yi kahle. Yi kahle album kome. Mi ta va mi swi twini na n'wina leswaku Mr Post va kombisa leswaku album leyiwani a yi ri ya Daddy P ya vona ya ha ri ndleleni naswona yi ta humeka n'hweti ya N'wendzamhala. Xana swi nga va swi karhi swi vula yini leswiwani ke? Swi vula leswaku xiyimbeleri Mr Post loko va za va humesa album leyiwani a va lava ku kavanyeta album ya Benny Mayengani The President, hi ku tiva leswaku Benny Mayengani The President va ta humeseka siku ro sungula ra Nhlangula. Se Mr Post a va endla matshalatshala hikuva va kavanyeta album ya xiyimbeleri Benny Mayengani The President. Kasi swi nga tlhela swi vula leswaku Mr Post va na ku kanakana eka album leyi va ku yi humesaku. A ni voni leswaku loko munhu a humesa album ya matimba a nga tlhela a lava ku humesa yin'wanyana hi tin'hweti timbirhi ntsena. No pfumela leswaku Mr Post kumbexani va amukela leswaku Benny Mayengani The President va tikisi xandla swinene naswona swi endla leswaku Mr Post va twa va ha ri na torha ra leswaku va ya humesa yin'wanyana album hi N'wendzamhala. Xana n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani ke? Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gas. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.